روژا بخیر تماشاوان هجا هم بخیر هاتم برنامه خو استرکا سبه ایرو 21 حزیرانا 2013 اینه او کنگی استرکا سبه خویا کر روش دست پیدکه بما دست به روژه بکن امی به هفره لنوچو بیرین دو روژه بده جی کرتبون امی بنیرن امی چابل چاپمنیه بگرینن امی نویسکارین قنجکان یان روزنامهان بنیرن کات درباره روژه بده چه بیجن و امی بریا نوچگیهانین خواه یین لناوندن سرکه کردستان جی لروژه و ایرو بپرسن و ایرو د داویا برنامه ده میوانه کی مهیه ج روسیای هاتیه هنرمنده که خوش لمیه ده یان جی گوتنه کدن بالابانه ده همه جی لمقام و آوازین خوش ین کردواری گهداری بکن تماشاوان نجام دسپیکا برنامه ده جی گوتو بو ایرو میوانه کی مهیه ج روسیای میروی قنات خیراتی سپاس بمون خیردا نها امی ایرو درباره کاری تد باخون درباره هنرات تد درباره آمور تو لدم باخون لپشی دوام تهنه کی ناس بکن هم تماشاوان مت ناس بکن تشکته تشکیه خلق کی سرچوام از لدور پروشان لرمنستان مالباته که سازمند ایان هاتن دنیای آنها از مسکو جان دکن روسیه و حتما ورجی جبو یعنی قید کردن سیدی که هم حاضر بکن که مقام و استران کلاسیک به تدارجی بگرن. اونجا کنگی ول ارمنستانی بون؟ پشتی کتا کردن دبستان در بازی انستیتوتا پاراکورزانی بون پشتی وی حتما روسیه کتم Üniversiteta Dostya Gelan و 22 سال دی روسیه مسکو جاندک. مالبات و الارمنستانی جمعش و نلورن کنگی در باسی و دریبونه خلق کنه یعنی عشیرن. بله 19 سال جرمنستان در باز روسیه بونه. اما خلق قزوانه نه یعنی خرسان باکور. اون باوریج ازدینه زولدزان. بله اوله ازدیمه. اون ایره ازدینه. مالباتا و مزنه. tabii malbata memezine beli o yani Ermenistan'da o ana Rusyacı malbata ki mezun beli em bahsa müzika tecrübekin ha ya amura tani meye ne olsa beli meye ev mey balaban jere bejin yan balaban juda yani her millet cure xad beje em de bejin mey mesela Ermeni bejin duduk هناك ملاتي ما ينجد بيجن بالابان لي او مايا ام بيجن مايا تويش كنجي و ناسكر ولا از 7 سال بوم كجارا اولن يكمن مايا هلدا دستخا اون كاران بله امي اجا السر مايج باخن ام هول بدن مايج تو ما بدن ناسكرين لبري كتب گوتن اجمر بدن ناسين كاب دنگي ما بدن ناسين جمر تشتكي لي بده پاشجی ام لسر می باخون کا می چیه نه چیه آلته کی آموره کی چوای سرچوا امین ها مقام کی پیشکشی تماشا وانه بکن
ساعت خوش كاكي ميرو تقوى حف سالي من ناسكه تشاوا ناسكر گاواز 7 سالی بوم جارا اولن ما هلدا دست خام جبرکو از جمالباتا کی سازمنده کی ناو دنگ باوی من باوی رحمتی قنات کاکه سازمنده کی گل می ناو دنگ بو خنجی وجی دورا من دنیای کی سازمندی هبو وقت دعوات عرفات شینه کلام استران لوریکرن و نواتن دنیا دورا من دنیا کی سازمندی چیبو بو کو از من جوی حسکر و ما یالله دست خواب کار باوی تجیل مید دا بله باوی من رحمتی سازمندگی ناو دنگ بو دناوا آمور الموزیک ده یعنی د مالبات ده میتنه یا وکیدن آمور دن هبون هبون ما یوزرنا ما یوزرنا مالبات مدا یعنی ما یوزرنا تو بخوشی لزرنه جد کاره بده بله بله باش وکیدن جبلی او دناوا مالبات ده ایو بخود ناو مالبات ده او جماعت تو بحث که یا سازبند هون مزند بون او دگیجن ده پجن جبلی و درس هنه با آوائی که آکادمیک لدره که او امکان هبو نه خواندنا منی سازمندی تو نبو از هر تش یعنی باوی خواهی رحمتی هم بوم خنجی وی اکیجی راجمه یریوانی سرمن پر باندور کرد وک میا رحمتی خلیل عبدالله شامل بکو خود ساعت بده تا عگیت جمو یعنی میا وان زرنا وان راجوی دا هبون مگودار دکر زاروت یا و حتی انهاجی سر من پر باندور کرد و سا ام هینی آلت سازبندی بون از بخاطر دی وقتی تا کو عگیت جمعه ما ام بهتر ناز کن وقتی اف می تی گوتن یا جی بالوان تی گوتن تو بخواه جی جنیز و ویناز که زاو باش هم ناز دکن و زفتشت عگیت جمعه نشامن کریه هین کریه چاوا کار بینن چاوا لیخن و جبویجی پر سپاس جران عگیت جبو شاگرتیه تا شد بیشه والا جاره کی اسامه هورا می خست جمرا گو کا مقامك لخا راستی ما لخست ما هلدا لخست منگو ماموستا میره بلوره اشتار بجن میره بلوره کات جمرا چه قیمت بدین چا لخست گو اگر ام بجن 4 پلیوس از اشتار دانم منگو 4 پلیوس و 5 وکهون گو ما 5 ازم منگو باش راستی بسه باشه کات دی جارگدن مقامك جمره لبده ام باشه جاردن جمعی جهنه کی دیسا بحثا اف موزیکات بکن سر چوان
مقام شرع آگریه بو شرع آگریه بو باش نها وقتی تو سمرو یک خوش لیدم مرو جدلی خود بجینه مرو خواص دبج میناوی فنای مرو کار به لیبده نها یکی مینام بخواز بج اجید خواز مین به بری ته می چاب مبل ناس کرن او می چیه چی پیکاتیه چیه تو هنکی کار بده ناسی مثلا داره کی تایبت خاصه چیه او می تو بده ناسی بری می چه دکرن ج هستی حیوان آدها چه کرن لی پشتیوی ملت ماین ج داره حلیاجی و ج داره گزاجی چه دکرن لی نها می چه کرن جدار زردلا فرقاوی نو آوازن دنگ درخستن دانه مثلا میامه آوازن خواب دنگ درخستن خواب پر نازک و خوشه میات چه کرن جدار زردلا نها مری نکاره بجه و تنوی کی داره میا که خلقیه لملتن رجلات ناوین گلک ملتم کارانینه مثلا ارمنیا جی کارتینن و ملت جورجیا و آذری کارتینن لی میا بو گله ما پر نازک و یا هری باش چه دکن کی جانی باش روانه جرأت گود ناوده کی جان هری باش دار زردلانه جبر کو چمکی دنگوی با آوازن خا گلک نرم و نازکتن باش او سرکوی چه سرکوی جی قامیش هم بیشن قامیش ش قامیش ده چه دکرن هستایوان هنه یعنی هستا چه دکن و امجش دستوان دکرن و کارتینن باش هنه یک بخوازه فیر بخوازه هیم به هو به تجربه چه پیشنهاد که چه شیرتان لید بری هر تشتی که هینی آلتن سازبنتی ببن بری هر تشتی gerek fikri xwa rahê xwe tiştên ziyandar dest jê berdin fikir û rih pir giring e pir mehîm e ku paqij be ji ber ku me lêxistin rih behsa rih dikî û me lêxistin gere rihê xwe tevbaristan bikî ji ber ku me ya ev hacete ev aletên sazbendî gelî me ye ku pir mehîm e فکر و راه پاکش به کاربی کار بینی و مقام بینی کاربی لخی. نه تا وقتی او ساگوت جبر کت جولا ازدایی جی از دبیجم دناو ازدایی ده جبر کو جیه کی موزیک هیه یعنی ده عبادت ده موزیک هیه تو بیا وی مید تماشا دکه یعنی ولو دبینه آلیه کیه ولو دینی هیه دینی تنه لی بس پر مهمه که کلامین می کلاسیک سترانین می گلری باش کدار بکی و کاربی کاربینی سرمایه کاربی لخی و یکی لازمه پاکجای روح و فکر و د موزیک ده هن امور هن دنگ ملت ناته تو می ولو دبینه یعنی می دنگ کی جبو کردیه جبو او هست و روح کردی ifade بکه هزک می ولو هیه بله میا دغازم حاجتن آلتی ماین başka بکن çünkü مدا گاوا میا تلخستن تدا insan his dike ku teda xem xiyal heye evin heye klam û stranên dengekî bi avazên xwe nerm û xweşik heye ji ber ku me ya ev înstrumenek ku gerek karabî tam rihê gelê xwe stran û miqamên gelê xwe klasîk karibî rast pêk bînî me yani ev înstrumenek ku tav insan dikare bikeve têkilî axaftin bike بله ام بجن ایرو تو به دست خو بنات تو به 7 سالی مرو به دست خو نه تو بر دست تو تر راهشته وتله ایرو تو جاردم ایرو نه تو به دست خو تو به دست خو بتج نو امورین موزیک کیجان اموری هل بشره جمن ولا ما پرحس کریه جم گل ما همی آلتن سازبندی انسترومان خوشن لی ما
از دقازم هر انسترومنت ما این باشقه بکنش برکو روژن عرفات شینه و دعوات سترانین می لوری کرنه و یتماین مایا دنگ خوی نازک یعنی پر آواز و گلکی نرم و خوش دردخه جبرکو ما از گلکی پر آواز دکم و کارتینم نه اجی دکارم یکیش تاب خوازم جو تلی بده مقامه کی مقامه یعنی هم لخن نه تلی بده ازش تاب خوازم از این نکارم سرچاو از مقامه لخن مقامه بریوان اش تاب خوازم بریوانه اجبر کدام اوتی گوتم بهتر او بالابان اوتی هشمه جعگی تجمعان سرچاو از مقامه بریوانه پیشکش بکم سرچاو ساعت خوش خباتن تا ین تومارکری ین تشتکیه خبات من تومارکری وگاوی تنه هاتنا من ور اوروپا با آلیکاریا حوالا تایباتی با آلیکاریا حوالا میشندین ام حاضری آلبوم دکن سی دی امی حاضر بکن که تداویجی بگرن چند مقام می کلاسیک گالری و کلامین گوونده و ام سرویسی دی کار دکن خفتن گمانم دما می پیش تاوی حاضر بودن بله خباتن بوی رنگی دما که تینه کرن جبوی زحمتی هنه یعنی میناک حتی نها تشتک نهات به تومارکرن جبر سدمن زحمتین تنگاسین درفت و امکان تنن زحمتی زده زحمتی هنا تکنیکی ده هنه جبر که تکنیک گره پروفیسیونال به قید کرن و زده جی پرسا آرانج به باش آرانج کرن لی آلی لخستن مثلا مقام دا به می بکارانیم زحمت تنه جبو بیجی بالی کاری حوالا و حوالی شمدین جم هورا سر به یکی دخوتن امی اوه سی دی امی چه بکن و باورم دما پیش دا گداروانا امی بدنا گدار کرن ولی میرو پاکت مهی اموجی دویج ناو لپی خود درخن و پاش امی دیسا به دنگ مقامت خوش امی داویل برنامه خوابینن نهام بنیرن کاد دیرو کده ایرو چه قومیه 1037 فیلسوف ابن سینا جیانا خوش دستا
1633 yan Galilo Galile li dadgeha Engizîsyonê zor lê hatkirin ku dev ji dîtina xwe ya dinya dizivire berde. Heman Vatikanê sala 1909 didiyan daxuyakirin ku ew nêrînên Galile qebûl dikin. 1788 bi tevlîbûna neh eyaleten destûra bingehînê Amerîka hat qebûl kirin. 1980 li Londonê ji bo mafên bijartin û hilbijartinê 200,000 jin meşiyan. 1930 Simko Ağa ango bi navê wî yê rast İsmail Xanê Şikakî hat kuştin. 1934 li Tirkiye qanûna paşnavan hat qebûl kirin. 1940 di şerê cîhanê duyemîn de Fransa teslîmê Almanya bû. 1941 Almanya erdê Yekîtiya Sovyetan dagir kir. 1957 fizîknasê Alman Johannes Stark jiyana xwe ji dest da. 1936 nivîskar û helbestvanên Kurd Enver Mayî hat kuştin. 1990 li İranê erdheca bihêza 7.3 de 50,000 mirov jiyana xwe ji dest da. 1991 rêveberê HP'yê Êlihê Siddiq Tan bi destê kontrolên dewleta Tirk hat kuştin. 1994 endamê HDP'yê Misircê Mehmet Talan ji aliyê leşkerên Tirk ve hat kuştin. تماشاوان هێژان بە mêvanê xwe mîroyê qenat dewam dikin. Kekê mîro em ê bi dawî bikin lê berî wê tu eger gotinek te em ê miqamê te bi dawî bikin lê berî wê jî eger hin gotinê te hebin tu bibêje kerem. Gotinê min berî her tiştî spasiya xwe didim karmendê televîzyonên Stêrk TV ku zehmet û xebat dikin ji bo gelê me em li Rûsya temaşa dikin, mêze dikin. û wisa jî çend silavê min hene dixwazim silav û hirmet bişînim dost û hevalên xwe ku Ewropayê jiyan dikin, hevalên min pir in Ewropa. Wisa jî silavê xwe alav dişînim Rûsyayê, bajarê Moskowayê temam jî bîra me danin ve hemiya silav dikim û bi taybetî silav û birêz hevalên me komelê ku xizmet û karekî pir girîng dikin ji bo wan spas û silavê min. Wisa jî silavê xwe dişînim bajarê Sankt Peterburgê, Yaroslavyayê, Tambovê, Saratovê, Krasnodar, Sîbiryayê û bajarên din ku dost û hevalên min pir in. Wisa jî silavên malbatê re bajarên Nijnovgorodê dost û pismanên xwe re. Belê hemûşter spas dikin. Temaşavanê hêja ez ê jî xatirê xwe bixwazim û em ê bi miqamên kekê mîro em ê bi dawî bikin em dibêjin heta careke din bimînin xêr û xweşiyê de. Kerem ki. Ez ê miqama Gulê Dêranê pêşkêşê temaşavanê hêja bikim.